ngekhetha inkosi yomnyazizo. Amen. Sotra mshuwe kwa mawdiyo mshaka wa kuhusu amen. Umthandazo wesabatha imini yesabatha mabenje wonke. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo ezulwana senkumbuzo ukuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Ngano Jehova Nazarethane zizulwane zen thina sibenenhlanhla yoba uNkulunkulu asithume ukuba yosantha ekhaya eliphefumulo noma emndeni yethu ithi mzukulwana sokufica ekhaya eliphefumulo uvula lo thuba-ke manje ukuba kufanele abo ababenenhlanhla babathule imiyalezo ngaleli khaya ngamakhosi onke asezulwini noba yinhloko zabo ezenza umhlaba. Amen. Umuntu uhlaba ivesi elilodwa ebese yazethula uqamba liphizwe phethwe inkosi ebese ngene endabeni. Amen. Maqambe ngishaya isikhathi sasizele uNkulunkulu masikhulume ngesaqaqaqo sibe baningi masibangana yithuba leli manje basiphakame sihlambulele imindeni yethu bantwana benkosi. Amen. Umuntu-ke bayisuma sicela ukuthi akhiphe ilizwi lakhe amemeze umuntu andivule isilongo zakho ukuze uzone umntolanje phambi nomoya nje umoya uyathatha izwi lihambise. Siyacela abazophakama umuntu aphakame ebese engene endabeni izwi lakhe aliphakamise ukuthi akhulume kakhulu ukuthi amemeze. Amen. Yaikathi inkosi yasePhelo kaNazaretha. Inkosi kaNazaretha ushimaliwe ebuseni Harding ayibona inkosi. Uthena amaqalisonto kaNazaretha akhona oqala ngengafika la ekhaya. Uthena amaqalisonto ngathi cha u-23 ngizawubamba ekhaya eliphefumulo. Ngase ngithi uzothi uma ngiphuma ekhaya eliphefumulo makuphela 23 bese ngihamba ngiyobamba inkonzo ebuhleni ngoba ubaba ukhona. Ngase ngaplana njalo kaNazaretha. Uthe kodwa mase kusondele iy'nsuku izolo sengilungisile nje sengilungisele ukuhamba wafika enye into ethi cha ngoba nginayo imali kahle angiphuthume vele ngiye ebuhleni sengiyoze ngibuya ngesonto. Ithe uma ngisendeleni uma ngise-YMCA uqhamuka insizwa lapho eyiphara ibiza abantu abazematekisini ithi ozozanizanizanizane emakethe athi wena babuyapho bese ngithi mina hhayi mina ngiyala eduze. Athi awuye ekhaya eliphefumulo ibuye ingqondo kumina kodwa ngiphendule futhi ngokukhuluma naye ngithi hhayi ngiyala eduze bese ngikhombisa ukukhathazeka kakhulu ngithi hawo awuye ekhaya eliphefumulo likhathazeke lefana MaNazaretha ngoba inhliziyo yahlupha. Ngithe noma sengilizwile lokho ngiyaxolisa. Ngithe noma sengilizwile lokho ngisafika lapha ngizaqalaza lapha ematekisini asePhelo ukuthi akhona inyamatekisi asePhelo. Ngeke ngihamba 5 minutes sihamba nenkinga yabantu abanye bakudonsela le abanye bakudonsela le njengoba abantu bakithi befuna ukuzogezwa la bona bangafuni ukugezwa ngoba basaba ihlazo lezinto abazenzayo. Ngike ngihamba 5 minutes ngiyabona amatekisi asePhelo ukuthi awekho. Nayi itekisi ekhaya imiphefumulo iyagcwala ishoda ngami ngike ngihamba 5 minutes
ngiyabonga uNkulunkulu maNazaretha ngoba ugcinile ngithanda noma sengifikile la ngisadlulundela le ndaba yala eMaNazaretha ngiqala ukufika ngike ngafika ngayibona ukuthi yiyo manje bonke abantu abazalwa uMantashi ngiyabaqoqa manje ngolesihlanu lomhla ka-29 lobe kuyiphasika ngo-10 silesihlangene sikhuluma indaba yokuthi sizamini la siyobeka idate lowo eMaNazaretha ngiyamfrasa kosibusise nezwini yasemthelo kaNazaretha unyazo lezulu bantwana bahle lo mbala oguqile uDr Mthiyane indodana kaMthiyane iphoyisa elidala lenkosi yasifameni maNazaretha njengoba ngilapha ngiguqela umndeni wakithi oMthiyane ngihamba nawo sibaningi indaba ifike ngonyaka ophelile ngisemsebenzini eNorth West lapha ngisebenza khona ngifikele ukugula maNazaretha okudidayo bengisha ngaphakathi ngishisa umlilo engingawazi ukuthi lobona kakhulukazi mangithi ngidla ukudla okunempuphu okunoflawa okunezambane noma ubisi noma udrinki bengasakhona ukudla lutho uma nje ngathi ngifaka ukudla ngivele ngishe ngaphakathi ngicela ngasadli into bese ngiphila ngayo amabele kuphela uma ngakugqogqozile ngaphuza bese ukuthula eswini kodwa manje futhi kungabi nokuphila okuphelele ngase ngikhulumisana nomshumayeli uTebanga osiphethe eMahikeng ngase ngimnikela wasethi umshumayeli ayimthiyana le ndaba yakho ake uyekhala emphefumulo mhlawumbe ushusha abantu abadala nembala ngase ngimlalele lo mshumayeli sengehla ngiza lapha ngoSeptember uthama ukuphela uSeptember ngafika la ekhaya maNazaretha angasakhona ukudla lutho ngathi mangifika silaliswa lapha lekala khona insizwa ekamo kwase kungena ukudla maNazaretha amen lokho kulethwa zinsizwa eyingcwele zonyazi lezulu yathi mayingela insizwa ezikudla emnyama ifaka uMnazaretha yathi insizwa wonke umuntu ola endlini uyadla yasho yayidika ukudla yayingilethela ngelikhulu iplate elingaka ngathi ngithi ngiyabonga ngathi mntana enkosi mina nginenkinga mangithi ngiyadla ngiyagula wathi akekho umuntu ola endlini ongeza ukudla wathi futhi ukudla makunikwe la awukushiyi udla uqede maNazaretha akungena ukudla ngokugodola ngokwesaba nahlaba kabili isipuni ngahamba wathi dlana lapha ekhaya akekho umuntu odla ashiya ukudla lokhu kudla futhi ukubona uqeda lembala maNazaretha ngakudla ukudla ngakuqeda kodwa ngiqedile wabona nembeza ukuthi eyi sengizokhaka lo muntu ngidlisa ukudla phela ngidli lento maNazaretha onyazi lezulu ngalala ngalona ngakwazi kwasekuseni angizange ngishe wathi ekuseni ngakusasa kwangena amaphalishi ngaphinde ngadla angizange ngishe wathi makuphela inkonzo yesabatha ntamba baphinda basinikeza ukudla ney'tambu zesabatha ngadla kwagcwala isisu angizange ngishe maNazaretha ukudla kwala ekhaya kuyaphilisa kuwushembe kuwumoya ongcwele maNazaretha abe sengisuka la ekhaya sengiphuma ngesonto ekuseni emva kokusebenza sengibheka eThekwini ngithi ngothatha imoto ebheke ekhaya isithi inhliziyo angiqale ku-ATM la ngikhipha imali la eThekwini ngifika kulo muntu ophambi kwami ukhipha imali ayikhipha imali uphume nekhadi lakhe akufake ephakethini ahambe sokufika mina ngizofaka ikhadi lami la ku-ATM uma ngilifaka nje ngingakayifaki iphini kuphuma imali u100 usale phansi emoyeni wami ngathi kushuthi abantu bayabonga ukuthi kade ngisekhaya emphefumulo bangikhombisa ngentanto le mali yami ebhajwe kangayo ngineyikwelete eningi ezingidalekela engazidaleka kanjani kanti kushuthi sibanje laba abantu bakamthiyana noma basekhaya omama abashanda ngase ngiyithatha le mali sengiyifake ephaketheni sengihamba ngifike ekhaya mangifike ekhaya ngilala bafike ebusuku bazothi umzukulu siyabonga kakhulu ukuthi kade usekhaya emphefumulo sicela manje ukuthi ulungise imbuzi njengoba kade bekweluleka omshumane Madiya uhambe uyosinikelela kuthe kusenjalo kwavela umkhulazi wami uMamthembu wakwaMthuli eShowe la ngigane khona wathi mkhwenyana ngizobonga kakhulu ukuthi kade usekhaya emphefumulo ngicela umtshelele ingane zami kwaMthuli eShowe ukuthi ayithathe imbuzi zize nayo ekhaya emphefumulo sizomnikelela
Amen. Kade befikira naZareta bezonikela lo msebenzi umamtheli. Njengoba ngilapha nje lababa benkosi ngihamba nomndeni wabaMthiyane sizabe imbuzi ezisihlanu eziqonene nomndeni wabaMthiyane. Ngokuthi nasekhaya komama akusena muntu nakhona sihlanganisile futhi ezinye ezidaphu zakhona esizobacela ngazo ukuthi nabo bahlambuluke. Amen. Cela uNkulunkulu onyazi bezulu enze umsebenzi wakhe. Amen. 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 Bantwana bakhe basezulwini, bantwana bahlobo ey'nqoleni la ngisuka khona. Ngumntwana wahlobo ey'nqoleni la ngisuka khona. Inkosi engiphethe ubaba uMavundla ayinkosi. Amen. Bantwana basezulwini, ngike ngaguqa la ngelinye ilanga ngibone isibonakaliso. Ngibone kunensizwa yakwethu lapha eyazalwa yayodwa, yayinsizwa yazalwa namantombazane amabili. Le ntombazane yabo le nsizwa le nteliso yabilahleka 2004 mangaphosisi. Uzobe namhlanje insizwa yazitholakala. Bengithi mangithi ngilele kwesesikhathi kufika umuntu mina ngibuza ukuthi wahlala wathula umfole ngekho kuphi? Umfuni ngani? Bengiye lenkinga ngoba ngazi uzomfunaphi. Bengiye kuphela iminyakana abafika abantu kimi babuza ukuthi umfowethu nje ungamboni nje umfuni ngani. Ngingazi abantwana bakhe basezulwini ukuthi umuntu ufuna kanjani. Emveni kwesikhathi sesihambile kakhulu isikhathi ngathi iminyaka emibili sidlulile kusukela manje. Baze befika kimi bathi hayi sebembulele. Yebo usamthola. Yebo ungasamfuni. Mabesho njalo abantwana bakhe basezulwini vele ngangafuna into engizayenza leyo. Kuthe kusuka lapho ngelinye ilanga ngase ngimbona efikile ekhaya kubo. Engathi ngiyambuza ukuthi ngiyasaba ukumbuza uphumaphi. Kwase kuba inkinga nje sajabulelana nje kwakuhle. Kuthe mana ngelinye ilanga ngase ngimbona kwayimina kwayena nodadewabo ophilayo. Mangibabone ngathi bakubo siphethe imbuzi emhlophe. Moyibuka le mbuzi ile umhlophe lokho kuphaphathekile njengemongolo. Uyazi le mongolo ithi umhlophe. Le mbuzi size nayo la ekhaya lemphefumulo ngihamba naye ngihamba nodadewabo. Futhi kuba ngathi kubo masingena la ngibe sengiphathwa inyama kakhulu la. Sizela ekhaya lemphefumulo sonke intamo ngiphathele qala khona intamo. Babe sebengithatha bebangulalisa. Bebangulalisa kube sekuvela umuntu athi umuntu ufanele uphathe intamo manje vele nakanto kwabona umuntu wabe engisi. Ngesikhathi esho njalo lo muntu ngiyakhumbula yebo obaba sesikhula thina babesitshela ukuthi khona insizwa yakithi eyayilingisayo kuthiwa yayihlala ngazo noma ayilovini. Lailo kuthiwa khona intombi obaba bebiza ngale gama labo babethiwa kunesokuzana esansukuma wathandana naso ugcine soyilengisile. Naye ke wabo kuthiwa wathandana naye lo muntu wesifazane waseyilengisa. Ngase ngisuka abantwana basezulwini ngithola ithuba lokuyobona le ngane lekhaya lithi ukuze ngikwazi ukulungiselela indaba yala ekhaya. Mangifika kuyo ngiyayitshela le ngane ithi le ngane hayi sengingafike ekhaya emphefumulo. Ngase ngijabula ngoba abantu bakithi banenkani yabazi. Lapha kithi kufika umntwana endlela njengoba kuthiwa inkombela isitimela samapolo efika ezweni lakithi emzini wasefoundation kwaphendulwa intombazane u-antithi. Le ntombazane u-antithi yathi bayiphendulwa base bethi abantu bahlonga nahlonga yazi kakhulu umuntu wesifazane. Intombi inkulu intonga ishayele insizwa izandla. Base beyixoshwa ukuthi namhlanje siyazi yaphelela muntu ngale ndlela. Yaxoshwa lithi. Mangikhuluma nawe lengane ngikhulumela indaba ukuthi banesize la ethi hayi ukhona lomdala ethi uyazi ngisho ubaba mkhulu ozala thina akaziyo ukuthi unalaphi. Ngithi nokuthini ukuthi naye akaziyo ukuthi unalaphi. Ngithi naye ngoba ngikhuluma ubaba wangitshela ukhona insizwa ewumfwabo eyayisayoni yadlulela eGogoyi insizwa yayithi babhathisa abantu isayoni yasidlula yaziyo ukuthi unalaphi. Mangithinta insizwa yakithi ngithi ngizamuyixoxela isindisiyo lensizwa.
ithi le nsizwa hayi lapha khona lapha kithi kobaba futhi khona ubaba owaba nebhadi lokuthi azala amantombazane wazala amantombazane amabili lamantombazane ayemshaya uthi lamantombazane amshaya lo baba uthengele ilanga lo baba wasethatha isagila wasethatha ijazi lakhe waselibeka emhlane wathi ngokuya lakantonga uzwana impuza ngoba icathulo uzobe namhlanje lo muntu akaziyo uthi waphelelaphi njengoba silapha abantwana abahle basezweni ngithema ngiyikhuluma le ndaba kuthe ensukwini ngelilanga ngisuka emsebenzini kade ngebusuku ngade waje emsebenzini ngalala ngo-11 ngoba ngifuna ukuza ekhaya emphefumulo ekuseni mangifika ekuseni lapha angicindezele ubuthongo alala mangilele ngihlala lapha eduze nasembelebeleni ngizwa kubenyeza inkonzo lapha embelebeleni ngibe sengiphaphama phinde ngilale mangilala nje besane ngibona inkumbi yabantu abahle kuthiwa abantu bakithi baphuma la ekhaya emphefumulo bazobheka mina ukuthi ngikuphi ngavuka ngeza lapha ayibona inkosi ngizama abantwana basezweni ukuhlambukela bona ukuthi uNkulunkulu athangikhumbula ngoba lena sizwe sakithi asenkani banenkani abantu bakithi ngisho wathi makholwa mina kwathiwa wakholwa nomfana omncane la nakasha wakholwa kwathiwa uzoba nje meeting kodwa bakhona abanye abakholwa abasindisiwe nabayizayona kodwa mina kwathiwa ngoba nje meeting uthi lo sisi lo engikhuluma ngaye owoza umfana leyona uthi wena wasindiswa ushembe wakho sathi masihamba sigijima sifuna lomuntu lo le ngane yakwethu kwathiwa benibaliwe nibabili wena nayo le ngane yakwethu bekufanele kanje lekwenzwa ngani imkhovu wena wasindiswa into eyodwa wasindiswa ushembe wakho inkosi ayikusize Okay, Junior Bezul, amen. Kamara Muster Kara Juse, Wana Zaran Zulu shooting, very good, Reka, Uzi, Kamara Kora, Kaji, Ola, Vida, I come here after some much here and every night Kamara, but it's still quite in a moment, they are party. We did a bit to the Laka, Mama, very Itapu, Itapura, the stool. Kuchukua mati parama kama ni kama ni kona vile kwa ni kwa kwa apela aiwa sema ngalo ndela leo kwa sababu za ula la sababu za house to house apela ngalo ndela amfia kwa amfia ni tuzote malumi leo uzo akiwa muzo ekusia kungira yezo uthi kunomuzo kozo para wakiwe wao ni ngulu makwa makosana amahumu akala phezulu wona angijwayena wona angitshela ukuthi awazi igama sekuphumile ukuthi kwathi umuzo wepost ngathi mina awazi lotho izwe impuphe wabo ngihamba nomqalwede bese ngiyena umuntu nomuzi ewawenzeka imanga wabo lapho singiyena igcekeni uphuma abantu abaningi uphuma ngisho abantu kuma-ventilator amathuba wabo ukuthi mina abantu abaqhamuka la kuma-ventilator abanye beqhamuka la kubhestala noma lapho emabhestala abanye beqhamuka la befuna ukuzolalela ukuthi sithi ngizothini kufike ngithi mina uthe ushembe angizocela umnikelo ewakhile umuzi wenkosi la ngihamba ngisho njalo emva kwalokho ngiphinde ngibona futhi engasengihamba nayo ushembe umqalwendlela sabe ehlathini sabe sathela lithi mina enkosana usuku lethu ukuthi sabe uhambo lwela lithi mina manje babangani beshu kumani babangaphelele yabo ethi awuphelele ethi awu ethi awu mina nathi ngashubo ngibheka phansi ngithi ngamboniselapha kude yabinamlalela akandeleki abanye abamba ejombe ujambe isitimela ejombe isitimela ngithi uzojomba isitimela ngamanye qhamuka isitimela nje eside besingijeme sizovalelwa nje lendlela ahamba khona hey uNkulunkulu usemzwile amen Ngiyakhetha inkosi etelona kodwa benkosi ngenxa yesikhathi ngengisahlabelela kule bese ngithandayo
ethi akubathathwa ukhulu kangaka. Engqondweni yami bantwana benkosi kunokuhalalisa nokubabaza okukhulu nje mina kusibonakaliso esikhona kodwa kunokubabaza. Eminyakeni embalwa edlule besihamba namshumayeli la ekhaya lapho eThumeleni. Ungakabikho lo muzi. Esebenza nje izisebenzi zikaNkulunkulu esikhutheleyo. Ngaleso sikhathi wayekamemeze lapha eSitimeleni athi kunomuzi wakwayo lapha kwaMashu. Ecele nje kunombani osesitimeleni ongelona uNazaretha acele ukuthi akaphose. Athi kwakhiwa isibhedlela somuzi wakwaMashu. Lama zayihlale khona le nto nami. Ngimnje khuluma nje nesibindi sokubavimba abantu abatshelele ndaba umshumayeli manje. Ungakabikho lo muzi. Kubatanizwa nje. Athi kwakhiwa isibhedlela sabantu asikhuluma ngani. Namhla leto njengesukumele ukuyiphakamisa nokuyibabaza ukuthi hawu bantwana benkosi kuke kwenzeke kwesinye isikhathi kuqhamuka umuntu obayisebenzisa kaNkulunkulu ngokuthula uye ngempela. Bakhona abanye abantu abazenzayo ingathi bathunyelwe kanti bazogebenga abantu. Namhla simila lo muzi wakwaMashu usezibhedlela hayi sakwaMashu somhlaba wonke jikelele. Yilokho nje bantwana benkosi enguba bazathi njengami ukuthi hawu lento yayikhulunywa ngalesiya sikhathi inganaki ukuthi kukhulunywa ngani. Namhla lo mzi lo uzibhedlela eselapha eSouth Africa yonke kunabantu nje abafela kokongo kuphi kumazwe omhlaba abalashe lo muzi ayekhuluma ngakumshumayeli lapha eSitimeleni ethi kwakhiwa isibhedlela somuzi wakwaMashu. Ngiyabonga inkosi ngosisa. Nazaretha nami ngizohlambuluka kunesibonakaliso engasibona futhi ngangivulele ukugula umama wathola ukuthi une-cancer stage 4. Ngase ngicela omunye umfowethu owaziyo la ekhaya emphefumulo ngacela ukuthi cela ayongitshengisa ekhaya emphefumulo. Kwathi nje ekuseni ngosuku kunesabatha sizoza la ekhaya emphefumulo ngayo ekuseni ngabona isibonakaliso ngokubona lo muzi wasekhaya emphefumulo engathi mina nomama nobaba omncane siphuma khona la ekhaya emphefumulo. Simbambile umama uyagula nje kakhulu. Siphuma kulo lelasango esingena ngalo masingena la ekhaya. Kodwa asihambanga phezu kwebridge. Sahamba ngathi siyobona emotion. Sathi sifika emotion lapho ngabona amanzi angcolile. Ngakhala kakhulu ngavuka ngikhala ukuthi ashuthi umama usehamba. Wahamba isikhathi sesingavuka. Yithi sengiza la ekhaya emphefumulo sesongela la esangweni. Sengiyabona lo mfula ekade ngibona khona ngabona ukuthi hayi ngempela lo muzi wena mhlawumbe ugeza abantu basemakhaya abahamba nabantu basemakhaya abaphindayo mhlawumbe abalungisa. Ngithi ngiyawezona umama usaphuthuma nesikhathi lapho umama bakwazi ukuthi athole i-chemotherapy wahamba isikhathi uyawezona kuMashi umama kathiwa asenalutho usephilile. Kodwa okuyinkinga nesibonakaliso siyahlupha ngokubona lo muzi ngoba kuwona futhi unyaka lesi sifo sesivukile. Kulesonto siyabona nje umama uzoqala futhi ayokwenza i-chemotherapy le. Lapho ngithola khona ukuthi lesi sifo siwumkondolo ngoba ugogo naye uhambe ngaso. Umama ozala ugogo ugogokazi naye futhi wahamba ngaso isifo sekensa. Ngiyacela uShembu uNyazi wezulu abakhumbule lapho bekhona
Ngicela ukuthi angiphilise nomama. Ngixolise kakhulu ngokuhlala naye sibonakaliswe engasibona ngibona lo muzi ey'laleni kwami. Ngicela ngakusasa sona le meeting nawe ekabomama kanye nesikabogogo. Ngicela ushayele behambe nami ngisike ngibatshele ukuthi kumele ukuthi bayazikhaya imphefumulo ukuze bakwazi ukulungisa izinto ey'fana nalezi. Ngicela ushayele ngakhumbula imindeni yakithi nemindeni yabomalume. Nkosi kuselizweni. Ophambi kwenu uNolwazi Mdima osuka khona la eduze ngaphansi kwekhala isizwe noma ngizomela inkosazana yami uphethwe indlebe isifomeni lokhu ngimfakela amanzi abusisiwe ngesabathele edlule besilapha ekhaya ukuthi umntwana befika sekade kuyi-break sithumele sisayodwa manazayatha ukuthi umoneni sekubuyele enkundleni yasemini sibone isihlalo sonyazi laba phambili ukuthi sobukhosi siney'paphe ey'mbili lihlaza nebomvu. Masifike ekhaya sifike sikhathele sonke silale ngabophathi ethu ngalobo busuku kuzoba kube isonto abuye nesibonakaliso athi mama ngikuphe ngibe nesibonakaliso ngifika kungalona isabatha ekhaya lophefumulo. Mayithi ngiyangena ngasesayidini lamakhosazana nabo abakhokheli bamile mangithi kala nangu nobaba uNyazi bakhona ukuthi bangimele bangize bathi mntwana sondela ngala ukuthi mangisondela khipha amabhakede othelisa ababili amakhekhe amanye amhlophe amanye awachocolate athi mntwana bangala uthi ngisathi ngisabamba uthi angibambisa amabheli ama-chips amaphakethe umhlaba ahamba nga-2 uthi ngigcine sekuyinqwaba ngobona ahamba nga-2 kodwa semaningi uthi ngibamba uthi ngisathi ama-chips aze no-sweet uthi angibambisi uthi ngicake sosukwaja masingenajika phezulu uthi uNyazi bese yangikhumbathisa uthi angibambisa athi mntwana bangala uthi khona 100 rand ngangibala ehlobo manazala sabhekele ngintanta siwela ngonyaka odlule ngihamba indlela yey'lazane kakhulu labantwana vele abanayintanta kuthola igazi sobengayitholi impilo yakhe yonke umntwana mdala namhlanje ufuna ugrade 8 akayazi so kulokhu ngesonto edlule ngisemangihamba edrobheni ngiyoyilungisela indaba bengithi uma ngifika nginikeze uphepha-work amaphepha hlambe ngikazi zokalaphi kulokhu ngisemangithi ngiyafika nginganikeza uphepha nje amaphepha amabili kuthiwa ngisayini ngathi kodwa kusamemba ngesikhathi esingasengitate kangaka ngasasho ukuthi sekuyisikhathi ngithi mangithi usiswethu bese yakhumbula sithi dadewethu lo mncane sisiyakhumbula ukuthi nokhulu wakwaba nesibonakaliso ngoba umntwana uthe esemnikile ubaba uNyazi ukuthi wabona amakhosazana ehleli embozini uthi kodwa meyothi ngiyabuka ukuthi ngize ngithi hayi idala zami-ke lesi sokhulu noma wami umakhulu uthi masifike ekhaya siyayihlanzeka le ndaba uthi siyaxoxa nodadewethu athi udadewethu nami sisiyakhumbula ukuthi ngake ngaba nesibonakaliso ukhulu etelesayeni emakhaya etelekalazi nesibaya engathi sokwenkosazana uthi uyakhala uthi ngithi ngiyambheka uyachiphisa uthi ngingene ngiphethe ikhekhe uthi akakhohlwa i-Black Forest uthi ngigide manazareta ngigide ngishone kuyena uthi ube ngathi utholeke inhliziyo athule uthi masesiqedile lapho wazixoxela athi dade ngikuphe kanje ngithi mina shuthi ukhulu yena sombathela sithole inhliziyo kepha ngoba thina asisakhona ukumbathela njengonkosazana umntana wami sekuwena yombathela inkosi manazareta kusithele izweni inkosi enkulu Thembela ngakwaZulu olunje sibona indaba yami kanje ingane kasiswami-ke khuluma Thembela khuluma wedwa bamsihle okay ingane kasiswami-ke yagula last year 2022 yangahamba kanti ihamba nje right engahambini kwayo behamba odokotela eyo-check angatholakali lutho engasahambi nje oli kuthe last year ngomhla ka-20 September udokotela omunye wathi akeze emshiyeni samletha emshiyeni mabebheka kwi-scan bebethi ikhanda lakhe lahlephuka ikhanda lakhe bese kumele kube khona indaba zama-social worker ngoba shuthi ingane esiyilimazile shuthi yawa sangana kodwa akazange yawa ngikhuluma ngomntwana obe na-11 years
So emva kwalokho sahamba saya ethempelini, kulithempelini la ngakamnyanto. Saya attenda khona inkonzo ekhaya mina kuphela kiNazaretha. Uma wakhe wathi uhamba nami ngalelo langa. Sahamba safika khona sanikela ekuseni sacela ukuthi kuvele ukuthi ingane iphethwe yini ngoba bengavile lokho kuthiwa nje ikhanda liyahlephuka ingekho treatment anikezwa yona. Kuthe ngalelo langa siphume sabatheni ngabo 6 ntambama safonelwa kwathiwa ingane izosiwa eAlbert uzoyohlinzwa ikhanda lakho egcwele amanzi so ilona lelo lenza ukuthi ikhanda lokhu hlephuka vela kasahambi-ke ikhanda liyahlephuka egcwele amanzi. Emva kwalokho ahambe eAlbert sihambe nathi se-Albert afike eAlbert afike bamhlinze bengakamhlinzi unefo begcwaliswayo-ke kushiwo ukuthi angeke aphinde abone ama-chances okuthi aphinde ahambe mancane kodwa nje ukubona into engeke isenzeka. Akhale kuma wakhe ngimtshele mina ngithi akavuna akasayine kulungile sikhuleke uShembe uzosisiza sikhuleke ukuthi singamngcwabi noma ngathi uyakhubazeka somphatha still usengumntwana wethu somamukela athi angafundi ukusayina ngithi sayina nankinga noma yini noma bekhwazekile sokusiza soba nawe kodwa naye phila singamngcwabi nangempela sayina hamba umntwana etheater ahlinzwe mayebuye etheater kuthi ufuna ukuba yini athi ufuna ukuba yisotsha. Emva kwalokho wahlala-ke lokhu ehlele esibhedlela wahamba isikhathi mase sephumile bese buye ekhaya ubeyave mhlamba ngokuthi uyaqukulwa ufaka iphampasi nje phela leyo mpilo athi yena mina sengikholela kuShembe. Ngithi mina waye uthi ukholela kuShembe manje athi yena ngimbonile edlula ngesigqoko esibhedlela kanti ekhathi esesibhedlela ngawabona onke amakhosi asephakameni noma ngawazi amagama awo ngoba sisanda kufika enkonzweni ngene last day July ngawabona emphendula bomuntu mayelelo lokho ephendula kanti ngaphambi kwalokho ngike ngaphupha ngibona inkosi uNyazi lwezulu libiza umndeni wakithi sisebuhleni ngaze ngoJuly manje sisebuhleni ngathi bangena ngamagate ahlukahlukene abuza ukuthi bezenjani enganeni bese bethi bona laba bafuna ukumukela ikhwama ethi inkosi ikhwama zami bezona zokuphilisa bese ithi inkosi iphiliseni nina abaduba abashiye kanjalo. Emva kwalokho inkosi yami siyithathela sona isinqumo yahamba yayela yona esibhedlela namakhosi asephakameni. Ngiyabonga kakhulu nanokubonga kwami angazi ukuthi ngothini ngisukile olundizolo ngihamba ngedwa nje ngifuna ukuza kule ndawo ngizobonga noma ngenawo amandla epha ngiyabonga. Namhlanje ingane isiyayihambela ngeenyawo zayo induku ihleli lapha ngizokwenze njani kodwa nje useyahamba emva kokade ngihamba uhambo ngoJanuwari. Ngiyabonga kakhulu maNazaretha singayeke umthandazo uShembe uyikho konke uyimpendulo namanje useyimpendulo. Amen. Yayithethe inkosi yayithi umama okhulumayo uMangithi ushadele uLukande ezwe lasemaphephetheni enkosini uGwala ize lapha mangcwele ngolunye usuku kade ngisebenza ekhaya ngagoduka ngafike ngahlala phansi komuthi ngaphumula ngathi ngikele ngafika isithongwana kwafika umuntu wathi isize malukazana la ngikhona ngiyoshiwe ngaqanganisa ngabanzela umntwana eseswini manje ngiboshiwe umndeni wami ngicela ungisize longicelela into ethelelo Shembe ngiyophumezela endaweni yasemphefumulweni nami bengibona usebenza ngicela ungisize ungihawulela ngesibuza ingane yami maNazaretha inganza eseswini namanje iyagula ayisini yangazi ngabalangini ngiyokuningi akhulumayo ngalengane seseswini kaze awuyela inkosi inyanga ezulu yathi hawu ikhona leli kukhuluma nje yathi madala yathi ikhona leli bathi baba kunzima wathi awona mntanami lo mntwana umfele uzungamelethele ekhaya uzumele esibhedlela nempela kumasuku ingane ngakhuleka ngaze ngawulala esibhedlela ekhilebhasi ngala ngiyangeni ngayo yonke le ngane engakhizwayo zonke ingane ngibelethe
ingane yami yaphile lokho awushengalela kuphela ngiyabonga Ekhethi inkosi yaNazaretha umnyango wesizulu ogcina lokhulumayo nguhle washwala emahlabathini olundi ngaphansi kwenkosi uThelezi nami ngizocela ukuhlambululela omkhulu owangithumayo kodwa ngazi noma umkhulu noma ukhokho kodwa ngendlela yamabhesha agqokayo kuyabonakala ukuthi bona abantu basendulo ngoba umkhulu uvelile kimi emvelo kokuba ingane yamshayiswe imoto ngikade ngibuya ehleni ngoJulayi ngabuza umkhulu ukuthi wenziwa yini ukuthi ngithi ngibuya uNkulunkulu ingane yamshayiswe imoto wathi-ke umkhulu angihlambulule lokho evela ngiyibonakalisa ngazi mina ngaqonda uthi angihlambulule endlelani ngoba ngikhule ngazi ukuthi kwathiwa ngazalwa ngihambile khona ikhehla engihamba nalo kodwa ngazi ukuthi umkhulu ungithuma ini ngalokho evela umkhulu ethi angizwa ngoba wayeqhamuka ebusuku ekhuluma aphushele ekhuluma ulimi engalwazi exoxa kumele seqedile bese ethi mina nawe sohlangana emfuleni ngazi ukuthi umfula akhuluma ngawo imuphi kodwa kuthe ukuhamba kwesikhathi sengibona amavidiyo ngabona ukuthi umfula akhuluma ngayo lapha ekhala umphefumulo ngoba ngithe uma ngifika ngoSepthemba la ekhala umphefumulo ngabona lapha umkhulu abekhona elokhu engimemeza ethi woza uzoyithola kanjani into oyifunela uma ungenzi uzohlambuluka ngoba ngithe ngizoya eLinza ngoJuni ngilungiselela nje ngithi nami ngifuna ukwenza phela lokho ngoba umkhulu lokho engihlupha sengitholile ukuthi kuthiwa kufanele ngimukele umsebenzi umkhuluzana umsebenzi angimukele ngimhlambuluke wafika umkhulu kimi wangitshela wathi yena bona bazogeza ushembe akekho umuntu ozongeza waze wafika eLinda lesa wathi lokugcina ngoba ithe umfundisi eseqedile ukukhuluma ukufunda umthandazo wenkonzo yasemini ngabona kugcwala inkumba ethempelini mangabe umnikazi esesukuma esekhuluma eseqala inkonzo ogcwala inkumu wangena nomkhulu behamba bebaningi behamba belo-4 labo mkhulu ehamba phambili evunula ngemvunulo ezingwe behamba nesizwe esiningi esasindalela ngemva kwakhe bahamba bafike baya enkosini bafike bayaguqa bakhuluma ngabona unyazi zisukuma emhlabeni basukuma bamlandela bahamba bonke ngabona sekukhona umfula bageza babuya sebegqoka ingubo ezimhlophe ekhazimulayo waseyabuya umkhulu kimi washothi njengoba bengishilo ukuthi thina sogeza ushembe wathi mangabe lapho hamba khona ungayishile ngane ngadleni nomfana wami khona lapha phakathi kwethu bona mnyaka 9 wathi umkhulu lapho engihamba khona ungayishile ngane namanje uhamba bisisi uhamba khona mahamba nje ngenkonzweni ngoba wayishiya wayethe sohlangana emfuleni neza naye-ke namfana ngifikile masifikile ngoDisemba silethe iy'mbuzi namhlanje-ke sibuyile-ke sisambuza nje uNkulunkulu ukuthi asikhululele abantu bakithi ey'nkingeni nje ababhekene nazo balethuke nemithwalo kuphele nentuthu eshumayo ezimo sekhaya asizwani amen cela uNkulunkulu angifise kubantwana bakhe abesengiphilakhe izwi ushembe emfishane ngipiwe abantwana
ngabe ngiyaqhubeka manje ngiyobhalisa lapho ukubisha kakhulu ezama ukuqeda eTumbeza walithambisa umuntu manje ngiyabona mangiqhubeka ngizocindezelekile kodwa ngifisa ukudlula phezulu lesithathu isibhalo lesi sikuthandayo shembe akhuluma ngasendulo mawubheka zonke lezihlabelelo ezayibhala ushembe kwamezona ihlabelelo empeleni kahle bakumthandazo ezinye kukhala amathamba lelithumi lomhlaba olesithi izono zami zandile kuney'nwele zekhanda lami ngingethulwa ngubani usho umuntu egazini lami nasegazini lami unesihlabelelo lapha uma uthi uyalandela esithi umthwala akazethule ngethule wemsizi wami mhlawumbe ngilashaya ngasinda mina ngiyakubonga ngani kusho ithombe egazini lakho kusho idlozi egazini lakho kusho inyanya egazini lakho ezahamba emhlabeni zenza kabi mawubheka akekho umuntu owadalelwa ukuthi uyozalela uthathwane usizi kodwa usizi sithole ey'nweleni zabazali nasey'khalweni zomabeni ngesikhathi sifika sivele ezulwini akekho umuntu ongavele ezulwini nasekuhleni bophakama umntwana noma umuphi phefumulo womntwana uvele ezulwini nasekuhleni bamanazaretha malibonkosi nengane eyozalela mboka mthakathi neyozalela mboka nyanga noma mboka sangoma kodwa leyo ngane iphuma ezulwini nasekuhleni ngoba ushembe kuphela ngemphefumulo uNusifa kanayo imphefumulo kodwa uNusifa uthatha imphefumulo eseyilahliwe abese ibhukula ayenza iy'ngilosi zakhe zobumnyama ushembe uthatha imphefumulo yabazali bethu abaphambi kwendleleni bangena ehlazweni leli vesi lesithathu lithi angenziwe ngibe qotho ilizwe izilabo ilizwe ngiphaphama isamukele isiphiwo sami kushiwo mina nawe namhlanje uphiwe ukuthi wena ovula lesisizukulwane sakini kodwa wena manje uyawubona uthi hayi ngiphelezela ngabangani bami noma ngiyobona ukuthi yenziwe ekhaya cha unjalo ukhethiwe kodwa awubone namanje ukuthi ukhethiwe awuboni nawe mnewethu nawe dadewethu nawe dadewethu omncane ukuthi ukhethiwe njengoba kuthiwa woza kulombuka ukhethwe kanjani na kube mthandazo la ukuthi sifuneleni abakhethweyo ukwenze njani ukuhola abaningi uzobona zonke inkulu zemndeni yakini abathakathi sangoma imfeko olunini ababulala abahlonga abafakanisi ababhinqa abazenzisi ababhuka abanyanza ukuthi ushembe unyazi bezulu abe umuntu onyansayo ngoba ishezulu lomndeni akabukeleki ngoba unyazi uchiza umuntu athi kwenziwe into achiza athi yini yona le ayeye aze eye nento ezophilisa umndeni silapha nje sihamba nje eminye imindeni iyasichizela iyaseya ukuthi nisisakashembe lothwebula idlozi yini ukuthwebula umuntu akhuluma into engathiwa yazi yini ukuthwebula idlozi kodwa-ke angikho lapho kulowo othi wena othwebula ngikuwena mfowethu nawe dadewethu nawe baba nawe mama uyilo muntu ekuthiwa ukhethiweyo ukuhola abaningi enziwe beqotho usamukela isiphiwo sakhe isini esokuthi wena ey'zukulwane ney'zukulwane kusukela kwezasemandulo ezingazange yikhetheke emndenini wakini wakhetheka wena ukuthi uzalwe ngale mihla ushembe elethe umfula wakho wasezulwini ikhala emphefumulo wayilethe emhlabeni wasekukhethwa wena ukuthi vuleka indlebe uzwe bese uzongena kulo muzi bese uyalekisisa kahle ubeqotho usamukela isiphiwo sakho esokuthi ulalisise kahle bese uyahlenga emndenini ufuna uchazela umndeni ukuthi cha ngivuke ngawuzwa umayini la ngakhona lapho ezweni lasemaqadini ikhona impela lapho uNkulunkulu akhuluma ngabo ithi ekuseni intokazi la bathi abakubo
uyapha ebuhleni mntanami ngoba isezulwini ebuhleni bengikhona ekuseni bakhonza abahle basezulwini uyapha ebuhleni ngoba ebuhleni isezulwini thina sisafuna ukolahla ikhwama safuna ukogeza ikhwama kanti ukuba siyezulwini mayibonkosi ebuhleni hlezisho ukuthi isezulwini uNkulunkulu bekwelinye izulu ngapha eTafelkop ngalela ubesezulwini lakhe ekuthiwa liseGoli kodwa umfula wakhe munye ubekela izweni lasemaqadini la kulelizwe elingcolileyo khona ubaba la enyungweni kade siyosholinga la uthi awumajini usukhulile sizolithe usuqala nokuqhakaza kancane ukuthi mne uthe kade ngifuna lo muzi kanti ngicashe lo ngibonile la ngibona kancane la msakazi ngokandlela yini uthi kade ngifuna lo muzi uthi ngiyadideka ngoba manje mina ngazi lapha sadlala number 1 sasithi masidlala ibhola libaleke lingene emgodini la uthi uyacosha uphume nekhanda lomuntu uthi nabe kulahla khona idumbu zabantu mhlawumbe usehambile uthi ngiyadideka hawu kanti sekunjena unyasiphezulu kaniselenza imfihle ngaka wakhe isibhedlela sasingazi thina lapho thina lapho sazi ukuthi le ndawo le ekula khona abanquma abantu uthi beningashoni ilanga ungajobi umuntu edilizile ebheke phezulu kuhlolo ngcanga uthi kanti sekunje arushe uNkulunkulu mayongozi kodwa lo uNkulunkulu wakhe abuza ukusiza ngalutho wena uma wena ungenzi lutho uhleli phansi uhlalele ukuthi uzohlola uzoba inhlolo uhlolo abahlolwa umuntu bakhona abantwana abanjalo omthola usemncane umuntu ukuthi uyokhula ningafike kuba umnyeni umuntu osala nophele kumshembe amphendule amdlodla ambheke ambhekise phansi kodwa ushembe lo ikale mayongozi akuyona lo muntu umnikazi walo unyazi bezulu mayongozi olesine ngama nalezizwe abadube ngiyaphelezela sambisa imbuzi senyangena kuyamngenisa umthubelisa umshumayeli uNdlovu siyafika lapho ukuthi ushembe uhamba nawe lo muntu umajini awumthathe Ndlovu awuhamba umtshengisa izimana ngaphezulu zeyimbuzi eziqhamuka ekhala phezulu uthi uNdlovu baba umsebenzi womuntu uthi hayi kulile bathi wamana ukuthi babuthi khuphuka batshela Ndlovu bafika bamvulele ibala ishuthile ngifitolaze ngishaya vala ngifuna kubaba ushembe kune ibaya lapho ngithi su4 ibaya zeyimbuzi uyamtshengisa ke lo muntu uthe umsani ngawuba mazoba lapho bangaphakathi uthi umsani majiya uza ngitshengise uthi uyabona ibazo uqala lezi ukhona imbuzi eqhamuka ekhala phezulu ezinye zifika zingenaboya ithi inkosi yabona la amacala lokhu kungenaboya kanje babambelele bazosipha umoya ukuthi kodwa kujoveni kwamtshengisa ukuthi uJobe nayo ukuthi uyesifake la udlule kuye kulesa sibaya udlule kuye lesa uyamtshengisa ukuthi lo wakojulana yabo wakho umuntu wakwena unyama ukuthi akushe baba amabeza ithi ngoba thina isikhathi imbuzo siphose tushwa sesikhathi sifuna sesibuza lesibona tushwa khona lesibaye ethi uzobheka uthi uthi ayibaba ushembe imbuzi lokuncane uthi omncane kufika kuncane majiya siqale ngalo ubone khale emphefumulo lethu imbuzi encane ngala uthi athishembe lo uzokhula lo uzodikisa amacala uthi akubaba bese kufakela umjobo athi ubuka-ke eseyifaka umjobo athi uyabona akukuhle kuphuzela umoya kunezisu imbaqama zezisu undathanyana kwesisu athi iy'mbuzi lezi ezinye ezingane zangojulayo ezayiphuma ekhaleni ubuka sezizihle kanjani uthi uma sezingese ithathe siyifakile esibani uyayibona kulesibani ezinye seyikhulile ngoba iningi lazo iy'mbuzi zathi sekukhulile kundathanyana izisu la kithi uthi ushembe uyafuna uthi ushembe hayi thetha amacala inqwaba kunawo namsanokunika umfana akulungise kahle akubheke imali uthi asikhuphuke sobheka inkomo siyafika esibayelazi insizwa zonke ziyasebenza lapha ezinye zosa inqwaba yenkomo eyiphuma lapha ekhala emphefumulo mayibonkosi
uthi ushembe majiya ukuthi umsana majiya ushembe ufika kuxoxe imfihlo la ngalezi imbuzi kodwa ngeke ngitshele ngoba mathina siyabona ukuthi ngatshela umuntu kodwa uthi kuyasetshenzwa majiya lezi imbuzi enikhibayo zothi amacala ushembe uhlala nazo axoxe nazo abuze imibuzo kuzo le mndeni esiyiletha la ekhaya emphefumulo ibambelela kuyomoya abeseyidiliza ushembe la ifana nomphula wawo iphuma imbuzi yokhuluma nonyazi mayibongozi ngikhetha umlomo nami ngikhetha umlomo ngoba bengayazi le ukuthi lezi imbuzi ziphelela hawu imbuzi engaka mhlawumbe bazontshontshela owabalabo uthethwa amacala sengathi ushembe nemndenini ingasipha phela amandla thina esingenalutho sikwazi ukubathengela iy'mbuzi sobathithela amacala mayibongozi hayi lwana isilwana sisebenzi ulimi nje lona lapho lapha ebulezela igama ifike ezweni lakithi ifuna ishukulu lethu masisiyakhuluma samsixabane nokhulu inkulumo iyisilwane iyisilwane mawuthi baba nasi isilwane likwasona kuzobaleka kwasho njalo ubaba wamuzala wakhe uyafika ngizobanikeza wavuka wathi utshelile ukuthi ugcine egameni ngozele wakuze lapho angaphinde kushiywe isilwane sibasemaphi wathi bahla amen ulimi vele noma bomkhulu bethu namkhumbula bomkhulu ehleze ngithethisa njalo impahla ilandile phana ngibakaza kamushaya isitshobhu ihlenda ukuthi umbili lapho ushaya lapho sigaxele nalini abona impahla ihlala bakhumbule sokumnyama asikujwayeleni-ke nathi ukuthi siyigabule sithi imbuzi noma inkomo noma yimvu noma impahla hayi ayikhinyilwane ephakameni mayibongozi ngiyazi okumseshi bathi ungalubabulathi ushembe unkulunkulu ushembe noma yini noma wena uthi yini noma wathi yinhle bayinhleshembe mayibongozi maka wathi ngathi nje abantu besibongweni bathi uyingcwele amen uyingcwele esihogweni umuntu ushembe mayimgweba bathi uyingcwele ngoba uyena ongcolisi lakhe engcwele amen yazi abantu babalala basushinge ukuthi bathengela izindlu abantu shembe unkulunkulu wethu somthengela nawe umthengelo wakho Ushabe simthemela zonke izinto uNkulunkulu wethu. Amen. Bakwenza abahle basezulwini. Iyatapisa lento eqoqwa lapha ekhaya. Ibhlungu kakhulu iyatapisa ngoba abazali bethu bahamba umnandi izinto ababezenza. Bethi kulungile ngoba bafuna ukucela. Manje sibabhajile ngale kwethuna. Babuya nalo mthwalo manje bajwesa thina. Dadwethu wena wathi ukhuluma sengathi uNkulunkulu wasebuhleni ngoba uyena onalo lonke ifa lasezulwini ingakho ngixolise ngicela ukujwabula ingakho ukujwabula wayenze ukuba amadoda lelizwe wabebona amadoda lelizwe asekhulumile emthethweni ehlathini wese wakhokha ushebe amava uprofela shebe yakupha inkinga ushebe mayekupa sonke izindawo zingayidlula kubabili ababili babehlele esihogweni bahlala nazo lezo zipho sithi-ke ngoba siyaguqa phambi kwashebe ushebe bayebanika izinto ngokwethu abakholisa izandla zethu ngoba sesikhulile siyazivuma isipho esikwesona sokuthi sothetha amacala abo abasinike bayekuhlala nazo ehogweni izipho ushebe abanika zona mayibongozi phela ushebe akakuthatha anike yona qoba ushebe ubheka abantu baningi ngesikhathi esibusiso bese besithatha bona basibeke phansi bahlale phezu kwabo nekulu zabo ezona bayicindezele usizo zingezigidi sithi-ke abayeke ukuyicindezela namhlanje abayikhiphe basinike ngoba ngesikhathi ngazo sizothetha amacala sithenge iy'nkomo ney'mbuzi sizobathethela amacala zokubula washebe bayibongozi phela masingavumi ngeke basini akusho ukuthi kusiza abantu ushebe uyabanika ngoba ushebe umthandi wezulu inkinga basithembi basithemba kuza manje bahlangana nabafazi
belesela tholile ukuthi uMnawo kwazeka ngesu ngeke semnikelo baba mamcishe cha balungile abanona icala ngamakhosikazi nabo bangebona ukuthi akuthatha noma ukudelana kwakusuke kuvusela abantu abahambe bengaganile emhlabeni njengabantu abafele empini bese kuthiwa wena vusela umkhulu wakho omncane engaganile ngoba bangeni umuntu oyimpohle ezulwini wena vusela umneweli umdala wena vusela usibanibani wena vusela usibanibani ingakho isithembu sasendulo sasingaxabani ngoba kwamele wakho unkosikazi kwabo abantu bavuselayo bakwenu ngenxa yokuba nayo yonke into sekuyaqudelwana namhlanje emaphinde imbuzo wabo nomfazi oyedwa imikhuba eziwayithini usho bayinqwaba wabo oyedwa babumthetho nabanye ababambile bawubulela imbuzi kayise kodwa yakazi lokhu namakhosikazi awufoka ngoba yini ukuthi abantu babonile emathuneni bahamba bezifungo lokusifa ukuthi njalo lokuhlabela kusifa ufuna umuntu eceleni kodwa ngiyifa usifa netheke ifa lakhe imigoromo elihle maluka abantu imizi lokukhazile kuma-social network emihle eyama-double story engaphezulu ngisho lekankulunkulu wethu uthi hayi emajiya nesimamana uyabona zinhle kanjani kanti amagoromo izinto ezakhiwe ngomkhuba yabakhunkulu athi mayesenayo bese yaphetha abesafuna phela manje ukulandela imbandela inikezwe ulo muntu amthwalisile abese yaphetha bese yamshaya akafuni phela ukuthi liphule phela ilungelo lakho wakwetha isifuna wathi yonke into wafaka khona idokhumenti yonke osethwala ilifuzo njola kodwa akufuni ukudaleka noma kuchitheke isisu daleka leyo mbuzi sayifuna sifuna ukwenza ngayo into ekuthiwa abalozi mina ngeze umhlola ukuthi kanti abantu esibathandela sekumashina amashina abalozi kanti ingane zakho uphume ezacushwa ucushe umakhono wakho omole wazaba uphumele isisu esithatha leyo bese bezizibana lezithiwa abalozi badinga wakhuluma la ekhaya ephephula omunye ekhuluma la ekhaya ephephula wathi ngilethe ingane nqwaba ezabalozi umkhulu wakhe ukuthi wayetufa omnumazana bakhe egcekeni enza abalozi enza imikhumiso yenkomo ukuthi zande inkomo labo bantu baboshiwe namhlanje ethuneni baqaqela la egazini lethu bahamba emthandeni nasebuchosheni bamakhambi ethu nasemkatsheni amathambo ethu bahamba phakathi benyameni yethu nalokho kodwa ushefu ukuthi abantu abantu basebuzwile inyama onekhambi lokuthula labo bantu abangaka la ekhala emphefumulo unyazi lwezulu alikho kwabo nabo basobe masazi bazothini kufanele baqondiswe basuke sebenza le ukukhuluma ukuthi bagijima hambe selekhala emphefumulo nosigezeli kwabo cha itenzo kwabo kodwa ushedu yabethuli kwabo ayithatha yoyigqika majukujukwini bese kugezwa abantu bayibonkosi bangaphinde baphathi kwabo nezokhamba zogezelwane ezabulala abantu unganzabulala abantu lezikhoma ithweza ukuthi ayilapho nathi uma sesibona ukuthi sesihambile le ndima lokuthetha amacala abo zabageza zabashwelezela uNkulunkulu babemdala abantu basibe nayo phela inkomo ehamba ngamasonto mayengekho kube yimbuzi nkosi benza kabi kusukela emandulo nyazi lwezulu babulala indawo yakho babulala umsebenzi zabo babulala abantu sibacela imlethelelo labo bantu bonke abawezandleni zomndeni wakithi bebulawa umndeni wakithi ngayo yonke indlela sicela nkosi ubavuse ebufeni ubafake ekhaleni befuna ubageze nkosi bese ubasezulwini lomndeni wabo mayibonke nkosi ngeke bona bawungena ezulwini bebebulela abantu behleli phela uma ubulela umuntu ukuthi ushebhakayo lo muntu emndenini ingani umbulele nje umshaya ngekho bayo ungcolile awufuni umphefumulo womuntu ongcolile
umkwazile noma umkhaphele emotweni oshayisa imoto kule wena manje bachithela igazi wangena emndenini umuntu ochithele ofe ngengozi akangena emndenini wena phela ukhokho wami phela umbulele ukhokho wami umcuphile wasangana ikhanda umuntu wayithula phezulu waphahlazela phansi ngokumshaya ngamakhuba wasakazela ubuchopho lowo mchopho woqoqoba yena ukhokho usefuna manje ngimgeze ngimfake ezulwini lomndeni cha kulungile ngizomgeza ukhokho akagcwalisa izandla zami phela ngihambe ngizomcela uNkulunkulu amgezele lapha abantu ngoba akasakwazi ukubageza wagcina uba ulala mayibonkosi hawu ngeke phela masingafuni ngeke kulungile uthu siphumela bona phela mayibonkosi baphuma phambi komsindisi ukuthi inkosi siyayisona ngoba wena umemeza ukuthi inkosi siyakuzwa ukukhuluma nkosi siyabavumela basakwazi ukuyivumela bo sebevumela emzimbeni yethu ingane bayangena egazini lethu basiphathise ikwabo basinabo kade sifuna ukuthi le ngane siphathele ikwabo basegazini lakho umntwana uyagula namhlanje umntwana unyazilile phela umntwana abasakwazi manje ukulapha yena bamfake emkhuba yabo egazini lakho lokufa kwabo bangena nawo egazini labo phela bangena bona bawumoya bagelezela egazini lethu nalokufa kwabo nezikhwama zabo zemphefumulweni yabo babeyilengisa ngezandla zabo zasemhlabeni bafa kodwa ushembambani phela nemthwaleni kodwa nemthwala idlule ethuneni bavuka naye bewumoya bazohlala egazini lethu bese sigula weza umuntu uthuma umane waphathwa ushawa inhliziyo wakho kanti egazini lakhe kuhleli umuntu oza nezikhombo zomngcwabo uza nabantu ababulalayo uza nalabotikoloshe bakhe uza nalezi zikhwama engcolile uhleli egazini lami negazi lakho angenziwe meqozo mlizo ilizwi lakho ngikwamukele isipho sami sokuthi mina ngizophuma umndeni yami mayibonkosi mina nawe asisukume bantwana benkosi yakithi ebuhleni bamaNazaretha angazavali uNkulunkulu wayememezela ngo-2017 ethi nxa senivaliwe awusenakungena wahlabelela isithukuthezi wabambela umgodi ababekhona bayakhumbula abe sishesha phelaezomshelo kodwa kunomuntu weminyaka washawa umfundisi uMajila washawushawa sincoma nje ukuphikisa umuntu kodwa akakhulumi ngendaba ukuthi abantu ukusindana ukhuluma ukuthi umphihlisile umfundisi uBandana lokhuluma ngendaba yakhe kuzoshona ilanga thina siyekela indaba okhuluma ngabanye abantu asiyekela indaba okhuluma ngabanye abantu amasipiko ake sikhulume ngosizi lemndeni yethu mayibonkosi nayo imithetho lesikhulumayo siyayikhuluma sigeqa amagula njengoba se-23 izohlala phi isiphi isithebe isiphi isitsha sokuhlala umthetho uma uhleli khokho olani ngahlambulile elalazi ukuthi nomuntu uyafa lalazi ukuthi uyafa liyona phela elawula ingqondo yakho umuphi umthetho ozohlala kuwe uyazi ukuba nenhliziyo embi akumfaka umuntu ezulwini kanti umuntu mhlawumbe akanayo inhliziyo uyisithebe noma uwugqoko lalabantu ababeney'nhliziyo ezimbi bahlele egazini lakho bathi mntana umthwala azithi usiza nawe umthwala kuwe wena uzazile nawe manje uyazazi unenhliziyo njalo zifuna ukuthi wathi kwathi uqondile nje abantu bebahle behlela mina ngaba nenhliziyo ebophayo elukhuni esola nento esobala nenyanya abantu umuntu uzothuka hayi bafowethu singakhohlisana kunjengomuntu owonayo uyabonakala umuntu owona engazi kodwa iningi lethu lona lazi wona wazi akekho umuntu ongazi ukuthi usengenza isono manje kuyathalaliswa nje nawe-ke uyazibona ukuthi hayi mina nginayo inhliziyo kodwa manje ngiyanyanya nenhliziyo yini ndaba nazifuna okabani leli cala elikini ubani lotholele umthwalo mhlangelashwayo ngasinda mina ngiyabonga waniwe mkhululi mhlakwanatshwa leli dlozi lisemxosheni bakhe elahamba lenzela ninonya kulela bantu lesakwazi sasa
ngalo ngoba nako sifuna ukwenza iy'ntelezi mhlazana wanaswa sona uyophila lenza lakho uyophila mayibonkuzi awungamdlulile mfula ngoba ngempilo utho ukhona abantu abadala le ndaba ngathi ngayidwa semgugela nje emadoda wena-ke usemnjani ufuna usho njalo nawe emnyakeni ezayo ungasho makhoza abantu ekuseni sijabule kancane sajabula lapha ephumeni lomndeni ukuthi abantu bangagijimi bathi uma sebengenisa imindeni esebefuna izimicimbi kodwa kukhona ongeke futhi uvimbe makuganiselwa ngeke silisibona esibahlangane la lokuthi nina babamajiya sekungenisa imindeni ekushe kuthathe bantu banilale esimaka abahlangane ukuganisela ulobona ilugwenya ngathima mhlawumbe udwende kanti nizovula amehlo nijaya bese khale izwe abantu banguqile kuqanda ulingane mhlawumbe ingane iyanqula mhlawumbe inyanyukubezwa njengamanje mhlawumbe ingane yomuntu ivalela ihleleko zamadoda bayinyukubeza ngoba umhlawumbe uyabheka mhlawumbe njengamanje yaqeka ejontini ingane mhlawumbe njengamanje uyagovuza umthakathi ngomkhonto ingane umuntu iyabhinyilika embhedeni abazali bajuluke amanzi baloko bekhala kodwa udliwa yini mntanami ingane ikhombe ngaphi khona kanti ubhizi umkhumbulo lapha uyijota ngemkhonto kulezi ibuko zabo basebenzisa ibuko zamakwerekwere phela laba bantu ngizwile nami ekhaya kwenzekile ekhaya lokho azakhuluma indoda ithi ngikuwamajiya ngikubuka esibukweni samakwerekwere ngikubuka okuhambeni imikhuba yenziwa abantu emhlabeni siwuthandaze kuze kukhansa imithamo kodwa ngoba ushembe umsaba uhlezi phakathi aloku ephebeza kancane nje mayibonga inkosi kodwa uma isango livulwa imindeni ugcina umuntu esehambile thina imindeni yethu siyisondeza uNkulunkulu ukuthi ibe yiyona yamasango ushembe ayibamba ayihlanganise kosikanyoko sikayihlo ka-Adam no-Eva abenze bavala iminyango athi uma iqhamuka omubi nempi yakhe bathola ukuthi ushembe uma ethi valani bavala angathi ubethi ushembe valani bavala baxegisa bakomalume sikushaya isitha baxegisa abakeni sikushaya isitha bathi kuzosiza ngayo ukuvikela bengane asiyeke ishawe isitha ungani nathi vele sihlele esigodini sifunize ngakithi
imindeni yethu shembe yona sekela ngayo izinto ezisihluphayo mayibona Nkosi. Uma ke kunesithembiso sokuthi kufanele kuphume ingane ihambe yogana, buyani phela nina bayizinhloko zomndeni, ngoba niyazi kade nila nizofaka umndeni nizinhloko. Buyani-ke phela nizocela uNkulunkulu mbuka nani nje ekhaya ikhulawo kushembe bafake lapho kuzocela bashuma bese kuyaguqa kubikela uNkulunkulu nina basekuthini sinletha la ekhaya emphefumulweni wasedlula inkomo zababa sekufanele umudwebe umntwana ahamba yogana ekuthini. Manje asiwazi ukuhlekisa lokho, sesiyacela nisicele uNkulunkulu asikhiphele abanye abazakubungaza lo mcimbi. Mayibonge Nkosi. Ushembe phela uNkulunkulu, ushembe uNkulunkulu uzobakhipha bahambe bayobungaza lo msebenzi, ngoba ngeke uzukwazi ukuthi manje bakuthuka bathi namaqini nidla inkomo zethu lo nisishele naye kusawulaza lashoha bahlangana nalo labanendawo la. Kodwa into engafanele imicimbi yasekhaya singayenzi imindeni isagezwa uNkulunkulu, ngoba phela kusagezwa labo ababenganakiwe, ababelwa, ababedala bethu ngobenganaki. Ugezwa bona phela nabo sebeyajabula ukuthi sesoyekhaya manje siye ukudla imfene noqhamu ngofezele namabululu, sidle nemfene namaselesele lapha esihogweni nasesigodini sosizi. Sesizokubuyela ekhaya nathi siphume ithebe sidle njengabantu. Babuya sebebuya nabo bonke labantwana bababulele lababokuqala babulela amadodana abo, amadodana abulela amadodana, uthunga lehla ukhondolo lize lifike ndawo okhokho abafunga okhokho bethu. Mase ushembe baqoqa uqoqa lababokuqala abafa banganwaka, isiningi labo bafele impilo nabathwetshulwa. Ukuthwebula yona into yamanje, umuntu oyiqhawe emndenini yayithi inkosi ngamdedela ngasala enkundleni nokubuye naye umthwalo umkhudulo nomkhondo beze naye athi ngifuna igazi lami, ngifuna impilo engizophela umkhumbulo wami ozohlanganisa namakhubalo achele ibutho khona zizoba izinhlanga ngoba uhlanga imikhuba yenza ifilosofi ababenayo emandulo yasesihogweni amakhosi. Ukhokho wakho mangabe ngempela impi wayesesifubeni sayo eyibambe edudula akanashwa. Yonke le nto ushembe uzoyikhuculula phakathi kwalomuzi awaphile wathukula oyikhala emphefumulweni. Manje thina sinenhliziyo ey'thambile siyashesha nokukhathala, bakhona sebekhathele nje bathi ngabe sekuvalile sesiyahamba, kodwa kuzothetha amacala ajulile. Nangu umuntu obakhuluma uthi uzothetha icala, uyambona ukuthi inzima le nto ayithwele. Uyayazi ushembe useyiqedile wena bowuzofakaza nje. Mayibonge Nkosi. Nami nawe-ke kusasa mawehlelwa isehlo esijalo ukuthi umndeni kuthule sukuma ngamandla, sicela kubo kodwa phela basiphe phela amandla, siyithole phela iy'nkomo ney'mbuzi sizobathethela amacala. Mayibonge Nkosi. Abantu bebazwile ekuseni ukuthi manithi nizogeza imindeni yenu, qala kusemanje nipractice ukuthi abusafuna ngalo utshwala emzini oyihlomkhulu, ungaze ufuna isikhathi sokuthi balaphe baselapho. Kunabo abanenhlanhla nasebenawo amandla nabesisa kahlele mawone yocingo uqophele okwana ekhaya sikusanga nje ungaqopha ngoba kukho okufihliwe. Into la ekhaya nje ungayiqopha uyithathe isakaza lothanda isakaza khona, asinayo inkinga lokho ngoba sikhuluma izwi lonyazi. Mayibonge Nkosi. Yena umnikazi walomuzi, akekho umuntu umnikazi walomuzi, akekho onolwazi futhi asifune lwazi. Asinayo indlebe yokuzwa, asinawo amehlo okubona. Singabafana nje abavula amasango, simemeza isonto, silalele ushembe wathi asothini bani. Mayibonge Nkosi. Inkomo yokuqala phela ezulwini imbuzi ngabili ukuthi inkomo yokuqala siyamthuma uThumelile, nathi kusho baba bethu uThumelile wakithi ebuhleni bamaNazarete. Uthuma uthunywa ikhundla uthi asiphendele ikhundla njengoba kukhona abanhliziyo zabo manje yikhuphile azafuna abantu odamangibonke sebabashumayeli ngeke kulunge. Uyena into ebalulekile yemndeni yabo. Nathi ngala sikhuluza abafowethu behleli siyamkhuluza ukuthi abafowethu bayiphezulu nami ngenzona futhi. Yazi ithi inkosi inyanga yezulu
ekuqaleni babo wayithola lelo ngokuqina uyozofika phezulu ngokuqina mase ufike lapha phezulu ngisho dali inkosi yamaNazaretha kubesile ethi umuntu ufuna umuntu manje ayifuna into simnika ayifuna into simnika azafike kuleli jazi ebese livulekile ngathi kufana neleli abese ecabanga ukuthi uselingana nathi ubeshiso ushembe ushembe bayiqopha lenhloko social media ushembe uyangena uNkulunkulu uyibuka ngamehla sezulu uyabona ngenyama ukuthi wabuke umuntu lo ofike lapho manje wakhuluma ngomkhulu wakhe owakwakhe owabulawa wabo omfana ukuthi for 10 years omfana omthetho angikhuluma umthetho la ubaba mayigqoka umhlobo wakhe wathumiwe ekhaya kuphela uthume ubaba wakhe uthume bakuthembisa umndeni obiza umndeni wahlala nawo sekubiza nomfowethu wamshila uSibanda wambiza khona ubaba wakho esebesele vuka entombazane encane nkosazana wathi umfana wami Sibanda ukulalela umfana uthi wakhophozela kusho lo baba wena uthi wakhophozela ukuthi akasibutho wathi mbona ngibulalela ndo uyangibulala kantshela iqiniso ngibulalela mfana wami uthi wathula wasethi ngithatha abafowethu nabo nihambe ekhaya kwakho ngizofika ngisho nabo mbele khona uthi bahamba ngempela ngikube bayakwazi ukuzwa uthi mabefika usafile endlini kamfowethu uthi semasifika nje lenkosazana yabasene yangathi yawo yavuka esithi inkosazana esikhuluma nenkosazana ukhuluma lona futhi likhetha uthi ngiyeza ukuthi ubaba wami nesonke siyezwa uyasizana usuku madoda na ngilapho ekudleleni wathi ungifakela abantu abakho uthe unyaka eyishumi nje lalela ngendodana yakho ngofuna sixolele lo nkosikazi wakho uthi uganile lokenda mayisebuye umfakishi ikhoma zakhe abuyele ngoba uyena ukufakeleyo uyeza ukuthi wavuma ubaba wayesethi sizowunyaka ngezulu bese kusele umzuzwana siyiveze lento ngoba uma besingakhulumanga njengoba efika lo nkosikazi wami amakoti wakho ubesephethe ikhubalo lokuthi asithatha sijikele enyobeni siyohlala enyobeni siphinde sitholakale sisuka phezulu lapho besobele sesimsebenzisa simkhonza ukuzokhuluma abantu bakhuluma kakhulu bathi singathathi ibona zabo sifuna silo emfuleni yini le efuna emfuleni ingoba lapha kunomnumzana wamazi owalwa noNkulunkulu wabaleka ucashe emanzini uyena nowenza imkhumba ulusipha phela ngokugeza uyabaleka ucashe emanzini namhlanje abantu izima lezi bazenza into enkulu ngikhandile kucashe khona le ndoda le eyabaleka ikhuluma ngomthetho kaNkulunkulu abantu-ke bagijimela khona ushemba kaphilisi ngengalo uphilisa ngezwi ushemba unazizo mayibona Nkosi uyasifika ngemafutha uyasesiyinzalo nokukhotha asifika abantu basesiyinzalo yokubuza kodwa yena ngezwi lapho ushemba uyaqeda lapho bazugeza imphefumulo usukile lapho ekhuluma imindeni igezela ngomzuzu bekuphi amafutha lapho ushemba egeza abantu ukuba ushemba siyamnikeza ithuba enhliziyweni zethu uthi Nkosi asifuni lutho enza okwakho singaphila thina singazange sidle mafutha singazange senze lutho siphile ngoba ushemba ngaphilisa labo bantu abasigulisayo mayibona Nkosi imbuzo yokuqala eyokucela ukuthi uNkulunkulu wasebuhleni akasitokele imindeni ngawo konke ukufa okwabafumana bezahamba emhlabeni abathwetshulana
bese angenza leyo nto nabasizi bakhe abathumele ngabasizi bakhe nje ingoba ushemba kanomsizi wenza yedwa emhlabeni uyena yedwa udala wakhe uyena yedwa uNkulunkulu mayibonkosi ngiyacela ukuba umvangeli abeka amabili amathathu abese siphethe inkonzo inkosi kusise lezi inhliziyo izwile amen Nukuhambela ithuba nokuba ngawubuza imiyalo enkulu kangaka esiyizwa ekhaya emphefumulo. Ngiyayibona nje kakhulu futhi basimayeli nebandla nesabani kakhulu ukuthi ngathini ngoba mhlawumbe sezingekho yidunga esithunywe lapha esakhiwo into esahayo sonke. Ngibonga ukuphumelela ngoba khona la-ke ngize nginethemba namanje nginethemba lokuthi ngoba namhlanje nami ngifikeke ngiphethe okungamadunu okubili okuzimvulana nami ngizokutholela bona bakithi nabasekhamba ongalwa bonke nje ukuthi bagezeke ey'nkingeni-ke nami ngizibona ekhaya kababe zingasangihambeli kahle nezingasangihambeli kahle ekhaya kanjengoba bewashonile phakathi kukhona emakhaya uhlupha ungabambisana nami ngiphethe lowo ekhaya baba ungabambisana engizocela namhlanje ukuthi unyazagezeke abadala bakithi uzobuya ubunye ngoba yikho phela lokho into ebuhlungu njengokuphendulelana kwabantwana besisu abancela bashiyelana kodwa abantu sebekhulile sebefike abantu abafake iketi ngoba imvamisa yinto ukuthi ngafika lonke iketi bese kufika nokade kwenzeka phakathi kwekhaya ukudla uphume ububi ngakuthola iy'nsizakazi iningi zembathelana ukuthi noma kukhona umcimbi uthole nje yonke into yazo zibambisana nje zibolekana into zokwembatha konke nje kubambisene kodwa kuthi ngafukala abantu uyathola yonke leyo nto siyithelile iy'ngane zomfazi noma iy'ngane zendoda engizokutshela wena kakhulu ukuthi uNkulunkulu abangisize lapho ukuthi umndeni wakithi kwawumele uNkulunkulu awenze ube yinto yodwa njengoba kade kuyinto yodwa amen ngifikile-ke la ngiqala kule nyanga edlule fika nami lapha nje ngiyilahla ngiyihudula nami ngokulayelwa ukuthi lapho usizo luyatholakala engakubona-ke nami ngifike ekhaya ngabona amanzi angcolile amanzi angangokuba nje hlahla nawe ngoba amanzi ayengazemboza njengamanzi olwandle ayebaleka nami lamanzi ebaleka nami lamanzi ithi ngifuna ukunyathela phansi nganyatheleki kodwa kwathi lapho sengenzile ukuthi amandla siyangiphelela amanzi okuzabalaza ukuphuma kulamanzi kwabe seqhamuka igagasi njengegagasi lolwandle langikhafulela ngijujela entabeni ekhona lapho ngakithi ngilakithi ikhafu ngathi uma ngiwela lapho kuleyo ntatshana ngaze ngaphumula ngathi nje ngoba ngase ngidinile ukuthi namhlanje ngiyagcina ukubona nokudlala ngwane ngithatha amanzi angithatha ukubambisana ukuthi nami-ke lezoba ngiyibonela ukuthi cha indaba la ekhaya inkulu amen ngisanda-ke nakakhulu lezoba ngithatha ukuthi uNkulunkulu nami angisiza ngikhanyisele nabakithi bagezeke nabasekabongalo bonke nabawohlophe nabogowango othele okuyibona abantu esiyesi noma sikhuluma emphepheni sibabizi kodwa sebeyobona manje nawuthi uyakhuluma nje bayodlayi angathi sengibhala ngihlawucingo nje noma ngikhuluma inkulumo umthandazo angasafiki la ngokuthumela yakho kodwa-ke ngombala eqala nethemba elikhulu ukuthi la ngizobheke khona nala sibonele khona ekhaya uzobhaceka amen uma ngilalela-ke
Itumayelo ezizwayo ukushimayela amathikithi. Emingazi ngesikhathi ngibona sasisambile inkosi ekusemathela zile amen. Angicela abantwana benkosi nami ukumisela umsebenzi kaNkulunkulu. Ngesibonelelo sika 164 inkosi yokuzipha wona. Yawuthi ngibone isibonelelo ke bese sihamba sonke siyakusifile amen. Papa.